Короче, азыр туугандар мындай болот. Мындай тартайын да. Азыр досуммен коюп мелдешип атабыз. Бильярд ойнопчу. 3 партия болот. Ким 2 жолу жеңсе, ошо жеңет. Короче, шашты алыштан. Лысый таг лезво менен, да? Лезво менен алабыз. Аны алда көрөбүз. Досум даярдандар, мына. Эркек жол келет. Ал чашты көрдүңөр, а? Бүгүн Кудай кааласа лысый. Лысый болот, Кудай буйрса. Чайканада чыктык азыр. Бильярдка жөнөдүк. Любой түрү. Ушундай козгот. Досум анан жеңилип калып, аякта кылбайсың, а? Кандай кылбай? Досум кечирип койчу дейсиң, а? Айттым го, эгер бильярдтан утулуп калып, чачың кел болот да, Кудай кааласа. Айны башка спорттун түрүн тандасаң, жүгүрөбүз дейсиңби, узакка түкүрөбүз дейсиңби, аны менен деле мелдешип кое берем. Спорт мен үчүн да. Азыр бильярдтан болсоңуз. Жашоо, мен сени любой жактан колдойм деп атам. Жашоодо досум болгон эле оюнда душманымсың да. Сени аябайм. Сукой. Не кылыш керек? 8-0 эмне экенин билесиңби? Азыр үйрөттүм да 8-0 кандай болуш. Oyna эле давление көтөрүп салды. Ал бул башталышы азыр оюнда көрөсүң. Söz bolsun. Ya bu tutarsın anı lan. Sen öyle bir şeysin başta. Diyorsun buraya sözlerdi. Aa dostum. Geçip taştaysın mı? Polный video. Her bir sözün içine keyinde girzesin. Bir daha sözüm kaldırmayın. Polный sözüm girzesin. Kendim anlasın. Az biri kutladı. Sen aytıldığı seviyesen sözün konusunda. Şunda bileyim var. Bu şısa düşünmesen bile. Hocam mandrasında gelen belgesi abi. Bu söz sen pamuklarına sen sim geç gerek abi. Şöyle bir şey değil. Az göre az. Semyonski'ye geldik. Kel bolgan diyersın mı? Kardeş. Batısal bek Mırza. Şuna sözür ve montaj bolasın. Mesela kelme kel demek o. Ne ukal budanından dersi de getirdim. Mesela Stav bekle kel demek gibi. Hani ne dediler? Ne dediler abi? Stav bekle kel demek ukal budanından dersi yaşlı liginde çok oynayıp Gireceğim. Yukarıya gel oydu. Gözüme çok koymak bu içine. Sözü etmeye kaldı. Туғандар, короче, бұл баяқындай макинасы жағылып атат да. Азыр ошо бильярдтан жеңилип калган үчүн эми досум туулган күнүнө деп шылтоолоп атат да. Кетип калышы. Жанатан бери ар кандай нерсени айтып атат да. Расалдам айтат. Мына досум кал болуп жерге жада жетип калды. Мына досум, короче, кара. Мына жака келдик. Мына жака келдик. Мына даже парикмахерс бар экен. Ушул жер тагдырың чечет. Ушул жер, короче, сенин тагдырың чечет да, болчу. Бул жагы бильярд, бул жагы чачак. Бильярд ушул жакта да. Сөздү не, сөздү кыскартып кетейин. Мына, короче, мен кара, Аслан. Утуласың, буяка киресиң. Аласаң, утулбасаң, чыласаң, удар менен жашып кал, кийиксиң. Всё, давай. Короче, бас бильярд буякта. Өчүп кетким жок бизде мырта. Силерден башка эч ким жок. Aslında 2 стол бүтүп атат силерде. Бош бул? Как раз. Подвал бар. Биринчи жолу десе. Кий бересизби? Силер салып калдыргыла. Салып паспортун алып койчу.
Pasport. Sululuğumu taşlap keteyim içeriye. Sululu koysun köysüme çetet bana baka. Şöyle akıllarım. Давай, тиз. Шундай туғандар азыр. Алыстабай тұрғыла. До конца қылға все. Зваська бегім бақа? С батчиками ойнайсың сен? Зваська ойнап. С батчиками ойнайым деп той қозды ғой. Tuğanlar короче aldı 1-0 oldu. Çarşı gitti. Yarım uzağı aldı. Yarım alınca. Tuğanlar короче mına. Abi честный oldu. Bardlı честный oldu, gördüңөр өзүңөр. Эки партия уттум аз муну. Досум, даярсыңбы азыр? Чачалганга? Всё, азыр кеттик, азыр кеттик. Азыр туугандар. Паркмагистен жолго азыр туугандар. Алыстабай тургула. Кызык эм болду азыр. Келип досум. Досумдун настроениясы жок. Көтөрүп атат. Басы көрдүң келасың, аяктан эле метесиң да. Досум слишком эме. Эшик таппай калды. Бияка оңго. Мына паркына кириш деген жер. Качып кетпе. До конца болсун, до конца. Короче, азыр кирдик. Шаштарачка. Азыр. Жигиттер лыссы кылып аласыңарбы? Лыссы, э? Безач. Аласыңбы? Канча болот? Безамен 300 болот. Болду, 300 болот, 300. Досум. Айтчы мындай не болду? Баяктан мен метрода жанына коюп койдум. Жок, мындай кылдык. Булдум, отурам эки чет кеттим. Дагы нерсе күтүнөн. Эми экинчи сүйлөбөсүң аны? Дагы сүйлөйт. Дагы сүйлөйм дейт. Чачышкөндөн чакырам да сени. Бул нерсе. Чечин даярданар. Бул жигит алып. Лыссы. Всё. Бала чачынан айрылганын кетип атат уже. Мен карап койчу бир. Саналуу секундтар калды. Мен карап койчу бир. Бурулуп койчу столуң бурулуп экен. Ана красавчик. Всё, давай. Короче, мен досум мындай да. Лысый общий. Кандай? Не кылганда? Кандай спорт? Россиядабы? Негизинде муну салондордо. Короче, алып 500 сом болсо 500. Лысый алып туруп, биз мазың барып сүкөп койгон үстүнө. Чачып кетип Кана, бисмилlah башталды мына. Ota-onam nahotki shu uchun dunyoga keltirgan bo'lsa. Ajjaningdan. Qancha minut ketdi deb qo'y. Бул азыр биринчи партиясы. Башында машинкем алып турам. Мезбонмен кырат.
Yani uşunsun sonunda uşunsun çağıttamaçı. Bu videom biraz toluk koyalım. Ades bu. Sözüne turdu ya. Kaç kere etmedin mi? Жаңадан бері қашып баяғыда арғандай макина сағылды бір оқшпай қалды ана сізде. Kalma oğlum sen kaç kere oradan geldin? Жақындан тапқан. Gözün alın gitmez mi? Qana men qaraç. Qanday, ey. Dunyoda yo'q haqiqat yo'q. İzlemang, qidirmang. Мен сөзге тұрып полный видео татып ошончунчу. Şundan çıkış gerek. Бұл да пай-пай болды. Rahmat sana. Sözüne oturdu. Kıskası çıktı hazır. Şaş da aldı. Rısı. Bakın bakalım da. Benim ikinci söylüyorum. Ver. Ne vermesiliyorum ben? Nege söylüyorsun? Oğlum kasını aldı. Rısı. Bir baş bir çöp. Lan kara. Basın gel. Aman ne oldu dostum? Yeme düşüm ya. Şeyden un yok ettim mi? Anne onu yok ettim. Atayın cengildin ha. Böyle bu anlarım ben. Maşa. Sato честный oldu tuanlar. Erkekçe şunday tuşka söz. Bravo. Koçoda get oldu demiş şimdi. Ay çıkayla olsun. Ya kameramı siliyorum ben. Kayra köpü al ben şey İnsandan eke gönlüm, ümtimatlardan eke gönlüm. Ben karaç. Arslan. Sengacha bir yalanga o'xshab yuramiz, bir yordam qilinglar qadrdonlar. Xalq juda ham kuchli qudratda 10 so'mdan bersa ham men normalni bo'laman-da. Men bitta podeshga qo'y. Başa son dostum. Şundayla yürürün gerek sençi. Ke vırım cırımla. Buraya çıkar to'xta. Kaçıp yürüyor. Cevaptan hırım yok da biz yakta şundayla geliyoruz. Geldi bu. Sımka çeşitli kaç kötü öğrenmek. Doğan da az hırım cırım kılıp koydu tam da. Allah'tan örümcek. Cevaptan da nese yok diyor. Negiz var aytып атчы. Жазгыла комментарий. Ne dostum bu?
Çalып attın ırım Ушунча yok. чыдадың болду эми эпекте даканса турду. Айтып атпайм, onda ырым жоқ bizde. Ырым турум. Агал тибесinde günde sakat. Sekin. Bizde onda ırım yok. Sekin. Sekin. Sekin mi? Katı bekeresin sen. Sen lan sekin amına. Ya onda ırım yok dedi. Olsun koy. Soyunmasın. Keçirip bana çekti. Irım yok onda. Bunlar sekin etse bunlar olsun. Olsun koysana. Şuraya koydun da kansaç. Sen şapka alma dost. Ben kara. Ben karsan da. Sen şapka. Hazır bu. Смешный sen hareket oldu. Şapkalandı. Саған емеді бар. Видео тартылған полный. Agal tibesinde günde. Şapkalardan kalap жүреді. Сен моданлы киіп ал мына. Адамды ки. Мынандай. Панамада қойшы өлі. Я уж сон жарашатқан сана. Жошосын киесің ба? Туғандар, короче, зарядта жүрді. 1% қалды да, дакансы татылды. Метрода да көріш керек болса да, қандай кетішін. Таппай қайра шығып кетті. Мияқтан бір өста жарашпай қойды. Біліп келсе, оны ям тақпын. Тумақ іздеп жүреді.